Kada su prije 13 godina odlučili usvojiti dijete, Ozrenka i Ivica Barbarić iz Mostara nisu mogli ni zamisliti da će njihovo srce jednoga dana biti ispunjeno trostruko. Danas njihova kuća odjekuje smijehom troje mališana, Rite, Jone i Mile. Troje djece, 3 različita puta do roditeljstva, ali jedna zajednička nit, bezuslovna ljubav. Kada su saznali da ne mogu imati biološku djecu, nisu gubili nadu. Umjesto toga odlučili su otvoriti vrata svog doma i pružiti dom onima kojima je najpotrebniji. Nisu postavljali uslove, nije bilo važno da li je dijete, dječak ili djevojčica, da li je zdravo, bolesno ili kojeg je porijekla. Njihova jedina želja bila je jednostavna, da budu roditelji, da pruže ljubav i sigurnost. Prva je stigla Rita, rođena prije vremena, u inkubatoru, na respiratoru. Ljekari su sumnjali na Downov sindrom. Te 2012. godine niko nije bio zainteresiran za nju. A onda je zazvonio telefon i sve se promijenilo. Rita je danas odlična učenica 7. razreda. Svira klavir, nastupa, osvaja nagrade. Druga nagrada na federalnom takmičenju s klavira, dokaz da ljubav može čuda. Nakon Rite stigao je Jona. Rekli su im da ima srčanu manu. Od 80 parova niko se nije javio, ali Ozrenka i Ivica nisu oklijevali. Danas je Jona 6-godišnje čudo od djeteta. Veselo, razigrano i zdravo. Njegov osmijeh briše sve sumnje koje su nekada postojale. Treća je došla Mila. U trenutku kada su Barbarići bili u procesu hraniteljstva, stigao je poziv. Želite li još jednu djevojčicu? Odgovor je bio trenutan, da, želimo. Mila, koja do prije nekoliko godina nije izgovarala ni riječ, danas čita, piše, priča bez prestanka. Otvorena je, vesela i puna života. Kažu, prava mala lavica. Nekad zaista vrijedi riskirati. Iza svakve ovakve priče stoje i brojni izazovi. Put usvajanja u Bosni i Hercegovini često je dug, pun papirologije i čekanja. Sistem je, kaže Ozrenka, krut i rascjepkan. Ona i Ivica su do sada razgovarali s više od 100 parova koji razmišljaju o usvajanju. Dijele savjete, podršku, iskustvo. I poručuju, ne birajte, volite. U sistemu dodaje često se previše gleda na materijalnu situaciju, a premalo na spremnost da se voli. Ljubav Ozrenke i Ivice Barbarić dokaz je da se porodica ne rađa, ona se gradi. Rita, Jona i Mila dokaz su da svako dijete zaslužuje šansu, zagrljaj i dom. Jer ljubav nije biološka, ona je odluka. Odluka da budete nečiji dom, nečije utočište, nečiji početak. U svijetu koji ponekad zaboravlja najvažnije, priča porodice Barbarić podsjeća nas da je ljubav, kad se dijeli, jedina koja se množi. Ako i vi razmišljate o usvajanju, obratite se svom centru za socijalni rad, jer neko možda baš vas čeka.